Почитувани гледачи, добро вечер. Последниве денови не само во Свети Николе, во Македонија, туку и пошироко во археолошката, па и во обичната јавност почна да се превираат малку работите од едно затишје, а тоа се новите научни докажувања на одредени луѓе дека гробот на Александар Македонски се наоѓа во Свети Николе. Вест која брзо се прошири низ светските меридијани и верувам дека ова ги заинтересира сите луѓе, не само во Македонија, туку и пошироко. И не случајно сето тоа дојде од еден човек кој што вечерва овде со мене е гостин во студиото, тоа е Домагој Николич, кој што со својата изјава и неговата храброст оде го обелодени токму на хрватската телевизија, предизвика една голема бура во јавност. Вечерва овде, како што најавив, по повод Свети Никола, е во Свети Николе и со мене во студиото е Домагој Николич. И најпрво добро вечер и добре дојдовте во Свети Николе. Добро вечер и болje vas našao. Također hvala na pozivu i sretan praznik za mnogo godini svim vama i svim vašim sugrađanima. Благодарам за овие убави честити по повод Свети Никола. Меѓутоа, она што повеќе мене ме интересира и нашата, не само Свети Николска јавност, е македонска, па и светска јавност, е тоа што вие на вашата телевизија во емисијата на работот науката или на рубу знаности, како што во оригинал звучи таа емисија, истражувања, гробот на Александар Македонски се наоѓа во Свети Николе. Меѓутоа, јас прво би ве прашал да ни се представите на нашата јавност, бидејќи досега како теза го изнесовме и повеќе луѓе го знаат тоа. Меѓутоа, кој е Домагој Николич? Hvala. Ovako, ja megalitske građevine i drevnu istoriju izučavam već dugi niz godina. Na neki način, nekim životnim preokretima bio sam ubačen u taj žrvanj. Ja sam inače generacija koja je neposredno nakon izlaska iz škole, odsluženja vojnog roka, doživjela taj rat. Tako da je moj život krenuo jednim sasvim neplaniranim tokom. Ja sam radio u Ujedinjenim nacijama dugi niz godina. Kasnije sam radio u mnogim humanitarnim organizacijama. Najviše sam radio na povratku izbjeglica na području bivše Jugoslavije, radio sam i integraciji povratnika. To sam radio na području Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Srbije, Kosova, ponešto i Makedonije. I zapravo u tim ratnim i poratnim zbivanjima, a ratova je bilo više na ovom području, nažalost, ja sam zapravo vidio da ništa nije onako kao što se na prvi pogled čini, a budući da sam tokom rata vodeći humanitarne konvoje i tako prolazio nekim bespućima koji su daleko od puteva, na tim mjestima znao sam zateći neke čudne građevine za koje mi nitko nije mogao objasniti odakle one tu, šta one predstavljaju. I tu se rodila jedna misterija u meni i jedna ljubav prema tim istraživanjima. Ja u tome vidim nekakvu vidi vlastitoga samoiscijeljenja i zapravo pokušaj da nađem odgovore na pitanje ko smo, što smo mi, odakle mi tu, pa da bi u tome našli neki put prema budućnosti kuda imamo. Od formalnog obrazovanja ja sam obrazovan vani većinom. Ja sam završio politiku i međunarodne odnose kao dodiplomski studij na Londonskom univerzitetu, London School of Economics and Political Science, a poslije diplomske studije sam završio na Rochester Institute of Technology. To je jedno američko sveučilište koje ima 2 kampusa u Hrvatskoj. Ja imam čast da na takvoj elitnoj instituciji sam predajem. I međutim, ja ova svoja istraživanja na neki način odvajam od
od ovoga rada koji je zapravo se tiče najviše ekonomije i tih istraživanja u tom pravcu danas idu. Eto, to bi ukratko bilo predstavljanje. Da, pa vaka, сега ќе кажам, кои беа врските ваши, односно со луѓето од овие подрачја, од Македонија и претежно од Свети Николе, за да дојдете да истражувате токму во Свети Николе, токму во на локалитетот Била Зора, на Геоглифот и така натаму? Pa vidite ovako, ja sam u svojim istraživanjima, ja sam osim Dalmacije, Hercegovine, Crne Gore, dosta istraživao po Bosni i po Srbiji. Također imam čast da sam uključen u istraživanje u Bosanskoj dolini piramida i tu sam upoznao jednu sjajnu generaciju stručnjaka iz čitavoga svijeta, jer to je jedan projekt koji je otvoren stručnjacima iz čitavoga svijeta i koji, evo baš nedavno smo imali jednu znanstvenu konferenciju u Sarajevu na kojoj je bilo 26 predavača, čini mi se, iz čitavoga svijeta. Tu je bilo i dvostrukih doktora nauka i tako dalje. Tako da ta nova istraživanja daju jedno posve novo svjetlo i dobivaju jedan zapravo sve veći legitimitet u očima javnosti koji je prve bila skeptična. Moram reći da sam i ja bio skeptičan dok nisam u to ušao. I istraživajući znači bosanske piramide i druge megalitske arhajske građevine i narodna predanja, ja sam zapravo shvatio da je na Balkanu cvjetala jedna vrlo drevna civilizacija u predpovijesno zaboravljeno vrijeme i da je tu zapravo bio centar rudarstva i tadašnje tehnologije. Jer mi najstarije rudnike u Europi i najstarije znači radionice za obradu metala nalazimo na Balkanu. Konkretno u Srbiji, konkretno u Makedoniji, konkretno u Dalmaciji, konkretno u Bosni. I tako. I budući da sam ja u svojim istraživanjima normalno bio bolje upoznat s onim krajevima u kojima sam ja do tada istraživao, ja sam tim tragom krenuo u Makedoniju da vidim što je od tog drevnog rudarstva ostalo u Makedoniji i tako sam se upoznao u tim svojim istraživanjima sa Stečetom Donevskim, koji je također jedan entuzijast istraživač iz Kratova. On me je uputio u Sveti Nikole, u koji sam ja htio doći i onako da obiđem Đavolski zid prije svega i da vidim što ima od drevnog rudarstva. On me uputio u Narodni muzej. Tu sam se upoznao sa tadašnjim direktorom, sadašnjim predsjednikom Gradskog sovjeta, gospodinom Ilijom Stoljevom, i on me upoznao sa lokalnim arheolozima, konkretno sa Goranom Dinevom, koji sada radi na doktoratu u Bugarskoj, i sa lokalnim istraživačem Nikolom Ristevskim, koji me je tamo odveo. Tu se rodili prvi kontakti, tu sam stekao prve dojmove i to su bili neki nezaboravni dani kada sam ja zapravo velikodušnošću svojih novih prijatelja imao prilike da u vrlo kratko vrijeme steknem jedan dojam o tome što se tu nalazi. Tu se negdje su i moji prvi susreti sa geoglifom, govorimo o oktobru, čini mi se, 2011. godine. Што до сега вие според вашите сознанија, што откривте и што сметате дека има овде и во геоглифот и во Била Зора и на други подрачја овде во општина Свети Никола? Pa ja mislim da se radi o jednom fantastičnom arheološkom bazenu koji zaslužuje mislim da će tek u narednim godinama i decenijama, jer to je jedan jako opsežan posao, dosegnuti i svoju valorizaciju. Sama činjenica da je međunarodna javnost od ranije zainteresirana ovdje, to univerzitet iz Teksasa i tako dalje, koji radi ta istraživanja, pokazuje da se radi o jednom vrlo značajnom kraju. Osim Bile Zore, koju ne trebamo predstavljati, koja se zapravo sama iz godine u godinu sve više predstavlja, i mislim da ćemo tu pronaći još mnoge stvari koje će nam svake godine mi tu nešto novoga naučimo. Osim toga, postoji mnogi drugi, znači Đurište sigurno zanimljivo kao čitavo područje Gradišta također je zanimljivo, Ostrovica i tako. Đavolski zid, radi se o jedinstvenom, po meni imamo i sličan koji se jednako zove u Njemačkoj, Đavolski zid. Radi se vjerojatno o najstarijim
zidovima na svijetu, jer mi što idemo starije dalje u prošlosti, zidovi su sve nevjerojatniji i građeni su sve većeg i većeg kamenja. Ja sam procijenio da su neka kamenja na Đavolskome zidu teška preko 18 tona. Sama činjenica da se on nalazi u bespućima, dok treba pješačiti da se tamo dođe, oko toga nemamo ništa, nikakav zapravo drugi nalaz. I tako, samo to su fascinacije koje nas upućuju da se radi o nečem vrlo, vrlo drevnom, vrlo misterioznom. I ja mislim da u buduće bi bilo dobro da se više pozornosti u javnosti, ali u stručnom radu obrati na sva ta bogatstva i sve te ljepote koje se ovdje nalaze, da se one valoriziraju na znanstveni način, ali također da se objave i javnosti, da se pokušaju valorizirati na jedan turistički način koji će doprinijeti i ukupnoj zajednici i samosvijesti lokalnog stanovništva, donijeti jedan novi zamah, jednu novu samosvijest. I znate, turizam je najbrže rastuća grana industrije u svijetu, on raste otprilike 5% godišnje. Glavni motor je u tome arheološki turizam koji je najbrže rastuća grana turizma u ukupnosti. Da mi to dovedemo u kontekst neki. Ako vi vidite da visoko u Bosni prije dolaska Semira Osmanagića i rada njegove fondacije možda imalo ispod 2000 noćenja ukupno godišnje. Sada u visoko dolazi možda preko 100.000 gostiju godišnje iz čitavoga svijeta. Tamo su i radne akcije organizirane međunarodnog tipa gdje ljudi iz čitavoga svijeta ove godine iz preko 60 zemalja su platili put i smještaj da bi radili na iskapanju bosanskih piramida i te smjene su išle 15-dnevne od početka juna pa negdje do sredine septembra. To su stotine i stotine ljudi koji zatim postaju najveći ambasadori toga projekta i oni ulažući svoj rad i svoju pozitivnu energiju jednostavno doprinose tome na jedan poseban način. To je snaga te ideje, to je snaga i ovoga što se nalazi na ovome mjestu. Mislim da ako se ispravno to shvati, ako se uspostave te veze, gotova znanja koje već postoje, da je zapravo budućnost ono što se od nje napravi. Во таа корелација сакам да прашам. Вие споменавте овде дека на просторот на Свети Николе, односно на општина Свети Николе, постои пирамида. Pa ja moram priznati ovako, ja sam za to čuo i tim tragom sam ja i išao na Ostrovicu. Ta pitanja, znate, oko piramida su mnogo kompleksna i ne treba donijeti nikakve dalekosežne zaključke bez jednog studioznog pristupa. Istina je da Ostrovica observacijom vizualnom iz određenih uglova, ona zaista ima piramidalan oblik. Sada, znate, mi imamo te arhajske građevine drevne. One nisu isključivo da su one građene, znači, kao što mi danas napravimo neku zgradu na ledini od dna do vrha, nego one su zapravo oblikovane postojeće građevine koje onda, znači, arhajski čovjek je razmišljao na ovaj način. Što da ja nešto radim ako već nešto postoji? Znači, da ja to kultiviram, podesim i tako dalje. Sada šta je u pitanju na Ostrovici, ja to ne mogu na taj način utvrditi, ali recimo, piramida na Rtnju u Srbiji, ona zapravo, to je trostrana piramida, ona ima takav oblik, ali se radi o jednome, znači, prirodnom fenomenu kojemu je čovjek sudjelovao i svojim, znači, radom dorađivao jednu takvu građevinu. Sada, kažem, ja sam na Ostrovici bio jednom, tamo je jako gusto raslinje, nemoguće na taj način. Ja sam stekao neke svoje dojmove. Ono što je činjenica jeste da se na Ostrovici nalaze ostaci
neki, da se tamo nalazi i primjeri keramike koje sam i ja vidio i tako dalje. Znači tu je bila neka civilizacija, neko drevno vrijeme, tu je neko boravio, to je za nešto korišteno, budućnost da pokaže što to zapravo jest. Od druga strana bi sakal да прашам, каде го сместувате локалитетот Била Зора? Во кој период и дали тоа нешто е поврзано со она што значи Македонија и древна Македонија, би рекол? Pa ovako, ja mislim da to je moje mišljenje. To su moje, znači, moji stavovi koji su otvoreni za sud i mislim da će budućnost sama po sebi donijeti najbolje sudove. Ja mislim da je u doba koje mene najviše zanima, to je doba negdje od 6. vijeka prije nove ere, pa tamo prema 4., 3. vijeku i tako dalje. Ja mislim, znači, da nije sporno da je Bila Zora tada već bila naseljena i da je tu cvala neka civilizacija. Ja mislim da se sa razlogom može govoriti o tome da je to antička Pela, odnosno Bela, kao što bi Pelazgi bili zapravo belasti. I tako i ta Bela, Bila, to je zapravo jedna te ista riječ, jezik je dinamičan, jezik se mijenja. Vi znate, ja dolazim iz Dalmacije, kod nas se kaže Bila, međutim pod utjecajem medija, obrazovanja to se sve više potiskuje, pa mi sada idemo na Bijela i tako dalje. Jezik je dinamična stvar, on se mijenja pod raznim utjecajima. Ja mislim da mi možemo, da imamo razloga da vjerujemo prema nekim opisima, mi znamo, ja mislim kod Arijana, da je Bela, odnosno Bila Zora, Pela, da je ona bila na strmini, znači strmi putovi, strmi ulice i tako dalje. To bi se uklapalo, znači, u ono što mi tada vidimo. Kako godine idu, mi tamo izranja sve monumentalnija građevina sa sve elaboratnijom kamenom plastikom, sve veća vještina graditeljska, sve preciznije građevine izranjaju, tako da mislim da je da treba razmišljati u tom pravcu. Mislim da je to samo pitanje vremena i kada ćemo mi naći neke artefakte koji će nam, da li će to biti novčići ili neki drugi ukrasi, ali koji ćemo mi zapravo dovesti u vezu sa onim, zapravo, ja mislim, ključnim pitanjem za Makedoniju, na neki način i sve nas, a to je to vrijeme Aleksandra Makedonskog. Често пати она што значи геоглифот, вашето тумачење на знакот што го поседува тој геоглиф, бидејќи геоглифот само може преку Google Art и овие современи сателитски снимки или авионска да се види дека тоа нешто е напишано таму. Da, to je jedinstven zapravo geoglif. Mi geoglifa na Balkanu, konkretno u Dalmaciji, imamo priličan broj. Međutim, oni su piktogrami, u smislu da su oni slike. Znači, oni prikazuju ili glavu čovjeka koji se smije, ili ženu okrunjenu sa napetim lukom, ili majku sa djecom i tako to. Ili mjesec i polumjesec i sunce i tako. Međutim, ovo je pismeni znak. On je znak određene pismenosti. Mislim da je javnost u Makedoniji dosta dobro informirana sa radom profesora Aristotela Tentova i njegovim tumačenjem tog znaka. To je taj znak Z, kojega također povezujemo i sa Velikom majkom. Velika majka je Kasiopeja. On zapravo ima i oblik Kasiopeje. Kasiopeja je prema mitologiji makedonska kraljica, kasnije u nekim interpretacijama etiopska i tako dalje, ali ta iskrivljavanja su poznata i ona su i razumljiva, jer svaki narod sebi hoće približiti nekakav, a ko zna, možda je nekad i makedonska kraljica vladala Etiopijom, pa je ona bila i etiopska kraljica, možda u tom jedno ne isključuje drugo. Svakako, Kasiopeja je, ona ima oblik slova M
i ona je također znak Marija. Dakle, opet Bogomajka. Ona uvijek upućuje to na Bogorodicu. Kasiopeja je u mitologiji opisana kao majka Andromedina koja rađa spasitelja Perzeja. Ponovo, jeli. Mi imamo i spone, naravno, Aleksandra sa Perzijom, jeli, jer je Aleksandar na kraju otišao u Perziju i postao tamo perzijski ili babilonski car, jel? U najmanju ruku je bio makedonski car u Babilonu. I tako. Tako da su te spone jako duboke. Ono što je najvažnije, ja mislim, najvažnije je ući u graditelja tih arhajskih građevina. Znači, taj drevni arhajski čovjek nije razmišljao poput nas. Oni su razmišljali u vidu simbolike. Znači, što bi bilo riječ simbolično? Riječ simbolično znači istobitno, odnosno ja mislim da se na makedonskom to kaže jednosušno, jel? Da, može jednosušno, da. Tako. Znači, oni, znači da je, što znači to, da neki znak koji nešto prikazuje, on mora prikazivati točno određenu stvar. Znači, geometrijski ili na neki način mora biti istobitan sa onim što se prikazuje. Jednosušno. Sada, taj znak Kasiopeje, koji mi sada sa njezinom osovinom do jedne centralne točke, to bi zapravo bila spona Kasiopeje sa zvijezdom sjevernjačom. Ona se vrti, znači, oko sjevernjače i nikada ne nastaje sa neba. Sada, Kasiopeja, to su ti sada astronomski fenomeni, jeli, kako se mijenja doba godine, tako se mijenja i položaj sazvježđa. Ono što je za našu priču najbitnije, vjerojatno, je to da Kasiopeja točno na dan kada mi slavimo rođenje cara Aleksandra Makedonskog, to je nulta točka lava, 21. 22. jul, znamo da se Aleksandar i prikazuje često sa lavljom glavom i tako. Ona se nalazi tačno, znači vertikalno, pod pravim uglom u odnosu na taj naš geoglif tamo. Pravi ugao je ugao kraljeva. To je pravi kut. Znači, jer znate vi da i carski putevi idu ravno. Oni ne skreću. Znači, to ima i tako daljna metafizička tumačenja. Ali za nas je bitno, znači, po metafizičkom pravilu, kako na nebu, tako i na zemlji, u tom trenutku taj geoglif daje idealnu sliku neba kada se rađa sunce. Sunce je uvijek simbol uskrsnuća. Rađanje sunca je zapravo simbol uskrsnuća. Mi u makedonskoj simbolici nikome ne moramo značiti što znači sunce, je li makedonsko sunce. A ta bila zora, zapravo bila zora i zlatna zora, ona je uvijek simbol uskrsnuća zlatnoga doba, povratka kralja, jeli, spasitelja, ako hoćemo Perzeja. I sada smo mi to u jednom kovitlacu metafizičkih simbolika. Svakako u čas rođenja Aleksandra Makedonskoga taj geoglif zrcali idealnu sliku neba po metafizičkom pravilu kako na nebu, tako i na zemlji. Ja tumačim da je to znak koji je povezan sa Aleksandrom Makedonskim. U metafizici imamo još jedno pravilo, kako iznutra, tako izvan. Znači, ako imamo sada kako na nebu, tako i na zemlji, imamo i to kako iznutra, tako izvan. Znači, to što je prikazano, to je ta jednosušnost, odnosno istobitnost. Nešto što je jednosušno sa tim znakom mora biti unutra. Da li je to Ze, to makedonski bog sunca, ili je to njegova majka, to će istraživanja pokazati. Ali ja mislim da koliko god ta moja teza bila tako hrabra, ja nisam jedini koji smatra da se tu nešto nalazi. Meni je, ja svoje radove godinama radim u nekakvoj, da kažem, tišini i mene ova čitava pažnja
i iznenađuje. Ja sam u nekim svojim razmišljanjima i prijateljima u Makedoniji tako razmišljali smo da li da eto, ja to kažem ili ne kažem i tako dalje. Eto, mene se u tom trenutku činilo da je možda lakše meni sa strane da ja to kažem, pa ako i nije možda Da se plašite od posljedicite. Pa znate šta, ovako, ja mislim prije svega da su ovo vrlo snažni argumenti koji bacaju jedno novo, jedno svjetlo, drugčije na tumačenje, znači tih arhajskih metafizičkih građevina. Oni su bili okultisti, oni su bili metafizičari. Njihovi spisi su pisani po načelima Filonove hermeneutike. Znači, to su kodirani tekstovi. Mi moramo ući u njihov svijet. Znate, ja sam obrazovan tako, u tom američkom sistemu Amerikanci kažu da je nekad se može od spektakularnog poraza više naučiti nego od ordinarne pobjede. Pa, ako i iz ovoga bar smo nešto naučili, ali ja zaista mislim, to je ono što je najbitnije, i nisam u tome jedini, da se na tome mjestu po svemu sudeći nalazi nešto veliko. Ja sam i zato da se to ne ruši, da se to ne skrnavi, da se to istraži neinvazivnim metodama. Danas postoje i satelitski georadari koji za relativno prihvatljive novce mogu dati, znači, sada šemu šta se, da li je dole ima nekakva dupka, da li se nešto nalazi unutra. Ja planiram u skoro vrijeme, čim prilike dozvole, da sa jednom grupom fizičara, profesora doktora, jer ja sam dio tog jednog tima međunarodnog, mi idemo na ta sveta mjesta, na te arhajske građevine i mi bilježimo anomalije u elektromagnetskom spektru, u spektru ultrazvuka, infrazvuka, i mi na osnovu komparativnih analiza mi sa dobrom sigurnošću možemo kazati da li to mjesto se uklapa u koju, znači, obrazac i šta bi se tu moglo nalaziti. Znači, prije nego što se mi odlučimo, za narod, znate, kojega ja iznad svega poštujem, to je svetinja, to je sveto mjesto koje su one generacijama, hiljadama godina, možemo reći, čuvali. Vi vidite, sve je oko geoglifa obrađeno osim geoglifa. Za narod je to sveto mjesto. Mnoge su majke tamo govorile, ne idi tamo, ne diraj ništa, to je sveto mjesto da se ne skrnavi. Mi od toga moramo naučiti. Ja sam vidio, recimo, na jednom mjestu u Hercegovini, nisu bitna imena, nije bitna lokacija, bijaše jedna piramida koja je zapravo jednim neodgovornim istraživanjem uklonjena. Jer ona je razrušena, nešto se u njoj tražilo, nije se našlo ništa, a jedan spomenik koji je vrlo značajan je zauvijek nestao. Ona nije bila velika po dimenzijama, ali je bila značajna kao piramidalni objekt koji nas onda smješta u jedan kontekst takvih građevina koje se nalaze na Sardini, na Malti, ovdje, ondje i tako dalje. Jedna druga je ostala u blizini, eto, nekako je bila u gustišu skrivena od javnosti. Eto, to je neka paralela. Da se to istraži neinvazivnim metodama u punom poštovanju prema narodu i prema prošlosti, budućnosti i prema duhu koji je ostavio taj znak na tom mjestu. Колку топонимите кои што ги осознавте на овие простори ја подкрепуваат вашата теза за постоењето на гробот на Александар Македонски? Pa znate, bogoslovec, to je Sveti Jovan Bogoslov. Da mi sad ne idemo u ta moja tumačenja, ali uzgred bude rečeno. Hrišćanstvo je jedna vrlo misteriozna stvar i mnoge su stvari tu obavijene velom tajne. Mnogi kultovi koji prethode kršćanstvu su zapravo istobitni kršćanstvu. Vi sami znate da se Aleksandar Makedonski spominje u Bibliji, na 2 mjesta, u Makabejcima i ne izrijekom u knjizi Danijelovoj, i tako. Mi imamo iz mnogih drugih spisa, mi znamo
da se Aleksandar kod Josipa Flavija, to imamo u njegovim spisima, da on dolazi u Jeruzalem, da se on poklanja jevrejskom prvosvećeniku i tako dalje i tako dalje. Znači, ok. Na to mi imamo jedno vrlo zanimljivo, imamo bogoslovec Sveti Jovan Bogoslov. To bi trebala biti neka spona također sa nečim jako bitnim na tom mjestu. Knež je, naravno, knez je vladar, je li tako? Sveti vladar, knez. Što još imamo? Imamo jedno mjesto tamo u blizini koje se zove Uši. Uši je Uši, to je narod zove u Makedoniji Kasiopeju, narodno ime za Kasiopeju je Uši. Opet imamo i tu jednu sponu, znači sačuvano. Imamo Kutleš, Kuc je hromi čovjek, tako? Kuc, Leš, znamo što znači. Hromi čovjek je naravno otac Aleksandra Makedonskog, jer je Filip bio hrom najmanje na jednu nogu, možda i na dvije. I tako, znači imamo mnogo tih crnilište, ne znam ja, ali imamo mnogo tih, znači, spona koji nas vežu na jedan simbolički način, ukazuju da se tu negdje u blizini nalazi nešto što je ostalo zapisano u nekakvoj simbolici kojim narod tim imenima, znamenima, jer ime je znak. Ime uvijek ima neko značenje, znamen, upravo to znači, simbol, znamen, znači ime, znamen. Tako da je, imamo i te nekakva ukazanja, kao što imamo i narodna predanja, to koje sam ja čuo i zapisao, znači o tome da Aleksandar pokopan negdje između golemog gradišta, i Velesa negdje sa lijeve strane Vardara, negdje na području Ovčjeg Pola. To narodno predanje koje je meni prenio Stelče Donevski, kojemu ja kapu skidam do poda, jer to obilje narodnih predanja koje on prikupio je stvarno fascinantno. Mislim, to je taj čovjek je za mene jedno nepresušno vrelo inspiracije. On je zabilježio to narodno predanje po svim pravilima, znači od koga, kada, ko je bio prisutan, na kom mjestu i tako dalje. I to narodno predanje govori o tome da je carskim putem tamo negdje preko Kratova od Krive Palanke došla povorka. Tu se opisuje koliko je konja bilo, koje boje. Na početku je išao crni konj sa bijelom zvijezdom zato što on vidi put. Kaže, to je vrlo zanimljivo za nas koji te neke drevne simbole objašnjavamo. Tu je u blizini jedno selo, jedno mjesto koje se zove Ispraćaj, kaže, tamo gdje se Bregalnička reka sa Krivom rekom križaju. Tu je narod, kaže to predanje, ispratio povorku, dalje niko nije smio da ide dalje i da je on i da su ga tu grančicama cvijeća da je ta povorka ispraćena. I također se kaže da je to obavljeno u velikoj tajnosti i velikoj brzini. Dakle, jedno vrlo, vrlo detaljno narodno predanje. Sada, za nekoga su narodna predanja papske priče, djetinje priče i tako dalje. Međutim, meni se nebrojeno puta pokazalo i nisam u tome usamljen, da su narodna predanja živo sebe sjećanje naroda, koje u neizmijenjenome toku prelazi generacije. Jer vidite, povijest. Što je povijest? Povijest pišu pobjednici, jel tako? Ona uvijek je pisana u određenoj političkoj agendi i mi zapravo nemamo konsenzus ni o tome što se zbilo ima 20 godina. Jel tako? Jer to svako tumači na svoj način već prema političkoj poziciji koju zauzima. Za jedan narod to je relevantno i recimo istraživači sa Kairskog univerziteta, oni kažu da su narodna predanja, ako prežive 3 generacije, da ona praktički u neizmijenjenom obliku prelaze sa generacijom i generacijom, jer ako je i bilo nekog razloga da se te priče podešavaju, ti su se razlozi izgubili. A ja, recimo, istraživajući u Bosni, sam vidio da se, recimo, narodna predanja Bosne i Hercegovine, koji je objavio jedan naš znameniti učenjak Vlajko Palavestra, nažalost pokojni,
da se ona zapravo potpuno slažu sa povijesnim knjigama i čak su u mnogo čemu ono što nedostaje u povijesnim knjigama mi možemo upotpuniti na narodnim predanjima. Vrlo precizna, znate, u opisivanju karaktera ljudi, u opisivanju odnosa, događaja konkretnih. Eto. Господин Николич, сега ќе ви прашам една друга работа. Зошто во целиот овој период сите овие вакви структури, градби беа обвиени со еден голем вел на тајна? Зошто сето тоа не беше и досега истражувано, досега не беше тоа пласирано во светската јавност? Pa prvo, zato što su ti koji su to gradili sami to obavijali velom tajne. Kao što kaže filozof Melis, koji je tu negdje malo prije Aleksandra, kaže o bogovima nema znanja. Jeli, bogovi žive na Olimpu. Teofanija, Božje ukazanje, niko ne može vidjeti da ne izgubi glavu. Jeli? To imamo u mitu Dionizu i Semeli i tako dalje i tako dalje. Dakle, oni su čitavo vrijeme varali taj svoj trag i oni su time zapravo čuvali zapravo tu svetinju, sveto mjesto, da, što bi rekao Bela Hamvaš, da rulja željna ezoterija, ako je ruke ne zna oprati, da ne provali unutra i da time ne oskrnavi. Znači, to je namjerno tako rađeno. To je moja nekakva moralna dilema, kad su već oni to htjeli, koji meni dao pravo da ja po tome čačkam, ali eto, to je neka moja radoznalost, pa u Božje ruke. To je prva stvar. Druga stvar je naravno mnogo bliža u samom povijesnom smislu. Mislim da mi ne znamo ko smo ni što smo. Nama su podvaljene najmanje dvije priče koje su za nas bile ključne, koje su nama slomile kičmu. Prva priča je o našemu dolasku u 7. stoljeću. Evo ovako. Ja mislim da ne postoji niti jedan valjani dokaz o tome, osim pisanja Konstantina Porfirogeneta, ali Konstantin Porfirogenet piše jedan politički pamflet u svome političkom programu. Konstantin Porfirogenet je odrastao gledajući na Simeonove trupe, on od Slavena se užasava i tako dalje, i tako. On ima sve političke razloge da piše tu svoje te pamflete. Dakle, ne postoji niti sada ni genetički, niti znači lingvistički, niti obredni, niti etnološki, niti jedan dokaz koji govori o tome da smo mi došli. Evo još jedan primjer iz moje prakse. Znači, hodajući Balkanom, ja sam vidio da je naš narod upamtio Dioklecijana, najmanje 30 narodnih predanja imamo o Dioklecijanu. O kraljici Teuti na desetke predanja. Upamtio je Aleksandra, upamtio je Filipa, upamtio je Marka Aurelija, upamtio je Trajana, upamtio je Galerija, cara Govedara i tako mnoge careve. A niko nije upamtio Kaspijske močvare i Visle, odakle smo mi navodno došli. Dakle, kako je to moguće? Da naš narod pamti... Može da se izbriše sve to. Tako je, a mi pamte nešto što je možda 1000 godina starije ili 500, 600 godina starije od toga, ali ne pamte nešto što je bliže. Dakle, ne znamo čemu se tu radi. Mislim da je nama time podvaljeno u našem narodu, u našoj historiografiji. Do 1840. nema uopće zbora o tome da smo mi došli. Konkretno, odakle ja dolazim, mi se zovemo ilirskim imenom. Naše komšije Italijani nazovu Ilirima. Oni kažu indirizio ilirico italiano. Znači riječnik ilirsko-talijanski. Nikakvih tu nema. Zavod papinski se zove Ilirski zavod Svetoga Jeronima. U Beču postoji ilirska kancelarija. Maršal Marmont kada dolazi, Napoleon ustanovljavao ilirske provincije, da bi carskim dekretom iz Beča bilo zabranjeno ilirsko ime, da se Mađari ne bi naljutili. I tada 1840. godine iza toga je napisana čitava ta nova povijest
koja je u sukobu, znate, sa svim povijesnim izvorima lokalnim koje smo mi proglasili za nepouzdane. Znači, mi smo jedini narod koji vlastite izvore proglašava nepouzdanim. Dakle, Andrija Kačić-Miošić, na kojem su generacije odgojene, koji Aleksandra Makedonskog, recimo, zove Slavenom, to je proglašeno nepouzdano. Okay. Mauro Orbin također je nepouzdan. Vinko Pribojević također je nepouzdan. Pavao Riter Vitezović također nepouzdan. Antun Matija Reljković također nepouzdan. Oni se svi... Ivan Švejar također nepouzdan. I tako dalje, i tako dalje. Znači, mi smo jedini narod koji svoje... A ove druge, koji su barem jednako besmisleni, ako ne i besmisleniji, ako ih mi čitamo zdravo za gotov, proglašavamo za pouzdanima. Znači, time je slomljena kičma nama. A ako mi mislimo da ovo nema veze s nama, onda mi to nećemo istraživati, tome ćemo prilaziti na jedan sasvim drugi način. Da. To je isto kao da sam ja došao u nečiju tuđu kuću, ne daj Bože, pa želim da zbrišem onaj spomen o ljudima koji su tu. To je prvi prit. Drugi mit koji je nama prodan i ja mislim jednako poguban za nas je o tome da smo, i povezan sa time je da smo mi pokršteni. Konstantin donosi kršćanstvo u Rim. Ne donose oni kršćanstvo ovdje, nego obrnuto. Salonitanska biskupija, Splitska biskupija, je starija od rimske. Molim lijepo. Jeli? I tako dalje, i tako dalje. Da vam kažem mi imamo, evo, recimo, to je jedna od tema koja također mene zaokuplja na jedan poseban način, to je tema Dioklecijana. Mi kad o Dioklecijanu pričamo, njegova ćerka je kršćanska svetica, njegova žena je kršćanska svetica, njegova 2 strica su rimski pape, njegov posinak, ja mislim da mu je čak i pravi sin Konstantin, je također svetac, njegova čitava vojska je kršćanska, znači svi su oni Sveti Đorđe, njegov vojnik, Sveti Dimitrije, njegov vojnik, Sveti Martin i tako dalje. Svi su oni kršćani, samo je on nekršćanin. To nešto u čitavoj toj priči ne štima. Znači, mi se moramo osvijestiti, mi moramo znati ko smo, što smo, na koji način mi pripadamo ovome prostoru, da smo mi zapravo ovdje svoj na svome, najstariji narod Europe i da mi zapravo imamo pravo na ovu zemlju i pravo i odgovornost prema našim precima, ali prema našim potomcima. I mi moramo toga biti dostojni. I ja sam sretan da pripadam jednoj generaciji istraživača kojima recimo i Makedonija obiluje, koji vlastitim sredstvima, vlastitim zalaganjem, često izvrgnuti redikulizaciji, podsmijehu javnosti, kojekakvom vrijeđanju, znači u jednom, da tako kažem, samoprijegoru i skromnosti obavljaju jedan posao za koji ja nadam se, ali i tvrdim da će im buduće generacije biti zahvalne. Ti ljudi će biti zlatnim slovima upisani u knjigu nove stare istorije koja tek treba da se napiše. Kako u ovaj kontekst bi smestile odnosite makedonsko-grčki? Da li posle vaših izjavi nema da ima reakcija kaj našite sosedi dolu? Pa ovako. Ja mislim prvo da je Aleksandrova ideja, Dioklecijanova ideja i Hristova ideja, to je ideja univerzalnosti. Znači, nema gore stvari nego nekontrolirani sukobi, robovanje primitivnim nagonima koji moraju loše završiti. Što kaže Razmo Roterdamski, svaki mir je bolji nego rat. Mi moramo poći od toga o istobitnosti, jednosuštanstvenosti. Mi smo i genetički 70-80% slični, konkretno Makedonci, sa Grcima. Tu se svašta desilo u toj povijesti. Znači,
nije naša situacija, nismo mi smo zapravo, ja to tako gledam, mi smo baštinici jedne nesretne, tragične istorije. Stoljećima nismo bili gospodari vlastite sudbine. I mislim da su mnoge traume danas prevladavaju. Mislim da treba napraviti svaki mogući napor da se ti sukobi i takve podjele da se prevladaju, jer to će nam se obiti o glavu. Znači, to je moj univerzalni stav koji se ne tiče samo Grka, nego ja sam svjedočio pogubnim posljedicama takvih iskrivljavanja i olakih ulaženja u sukobe koji su nas u crno zavili i eto, pokušavamo da se izvučemo, a ko zna kako ćemo uspjeti. Dakle, radi se o tome da je bitna istina i ja mislim da će nas, kao što kaže u Bibliji, da će nas istina spasiti i iscijeliti. Ona ima iscijeljujući jedan efekt. Ove ideje nisu uperene ni protiv koga. Mislim da je svakome u interesu. Ja znam da također postoje i u Grčkoj ljudi koji su također svjesni svega i koji se također jednostavno pripadaju istoj porodici čovječanstva kao i mi. Treba spustiti te tenzije. Treba jednostavno mislim da mi na odgovoran način imamo pravo da zastupamo ono što mi jesmo. Znate šta? Onda kada mi budemo jasni i potpuno sigurni u vlastitom identitetu, onda nas ni nekakav drugo mišljenje neće ugrožavati. Mene da neko kaže da sam ja Kinez, što to meni ima ugrožavati ako ja znam da nisam Kinez? Jel? Ali ako ja ne znam ko sam i što sam, kad smo mi ovdje došli, jeli, ko je koga tu i te stvari, onda te zapravo stvari imaju negativni utjecaj na mene i one se vidi u mome ponašanju. Tako da ja mislim da mi imamo zajedničko pravo, mislim, na ovaj prostor. Pritom ja moram reći da ne treba dozvoliti nikome da nam osporava, konkretno Makedoncima, da niko ne osporava, znači ovo stari narod koji je oduvijek tu i koji na ovu zemlju ima svaku pravo i za nju svaku odgovornost. A ostalo, kako se dogovorimo. Колку во овој сегмент сега се важни односите што сега се случуваат на овој простори? Колку големите сили влијаат врз сето ова? Не само во Македонија, него воопшто во светски рамки, али за овие балкански простори, би рекол. Pa znate, kada je Berlinski kongres završio, onda je šef srbijanske diplomatije došao natrag u Beograd i rekao: napravio sam sve što sam mogao, ali nisam mogao premjestiti našu kuću sa ove vjetrometine. Naša kuća je zapravo na jednoj velikoj vjetrometini i tu se prelamaju velike, znači, interesi velikih svjetskih sila. Tako, znate, ta naša razmrvljenost je odraz tog velikog pritiska koji djeluje na jedan relativno sitan geografski prostor. Međutim, ta naša razmrvljenost je posljedica naše slabosti. Znači, da smo mi jači, ne bi taj pritisak to uspio. Tako da se ja mislim da mi da ovo o čemu ja govorim, da ono ima potencijalno iscijeljujući efekt i da, poznavajući međunarodne odnose, jer je to predmet i moje struke i mojih istraživanja i dugogodišnjeg rada. Znate, međunarodni faktori također traže partnere. Ali iz moga vlastitog iskustva, ovo se ne odnosi ni na koga, ni na što posebno. Ali kako da vi surađujete s nekim ko ne zna ni ko je ni što je? To je jako teško. Znači, naš prvenstveni cilj mora biti to cel, da mi postanemo cijeli, da se mi iscelimo,
da mi shvatimo, da se mi povratimo sami sebi i da shvatimo ko smo i što smo. Onda će nas i drugi drugčije uvažavati. Onda ćemo mi biti u drugčijem stavu, u drugčijoj samosvijesti i onda ćemo mi zauzeti mjesto u porodici naroda koje nama zaista pripada. Jer ja mislim da je, dakle, kršćanstvo odavde došlo u Rim. To nešto znači. Jeli? Ilirski carevi Rima su carevi naše krvi. Aleksandar Makedonski je jedan od nas. Znači, mi, naš narod, u porodici čovječanstva ima jednu posebnu misiju. Ali što kaže Mojsije, ja mislim da se to na nas odnosi, da smo mi narod, kaže Jahve, Bog kaže Mojsiju, to je narod tvrde šije. Da. Nas je teško držati, tako je, bravo, eto to. Na tome mi moramo raditi, na vlastitom isjeljenju i na poruci, znači, ljubavi, tolerancije, razvoja. Dakle, ja mislim, moja istraživanja prošlosti, kad sam ja spomenuo iscjeljenje, ona su zapravo, ja mislim da je ispravno definiranje prošlosti najbrži put prema budućnosti. Jer ja sam čitav predan budućnosti. Meni se tu ne gusli o našoj davnoj prošlosti, niti mi se afirmiraju nekakve davne traume. Ali naše viđenje prošlosti oblikuje našu sadašnjost. A ono što radimo u sadašnjosti, sada i tu, oblikuje našu budućnost. Znači, to je jedan krug. I ja mislim da ćemo mi najprije stići u tu budućnost koja nama zaista pripada ispravnim uvidom i rasvjetljavanjem tih davno zapetljanih pitanja iz naše prošlosti. Pa evo, Makedonija se spomenuva i u Biblията. Tako je. Makedonija se spominje u Bibliji. Spominje se i Dalmacija. Spominju se mnoga mjesta, ali znate, mi Bibliju, to su opet, mi Bibliju u onoj verziji koju mi imamo, to je ta Vulgata, koju je napravio ponovo jedan naš tip, Dalmatinac, Sveti Jeronim, negdje porijeklom iz Tridona, iz Dalmatinske Zagore, tako, koje je Klaudio Ptolomej, on nju naziva Salonijana, pa mi imamo Salonu, u Splitu, pa ta moja istraživanja vezana za Jeruzalem u Splitu. To su kodirane knjige. Po meni barem jedan dio starozavjetne, ali novozavjetne priče se desio ovdje. A Ilija, Ilinden, to je, zna se što znači za Makedonce. Mnogi u Makedoniji ne znaju, ali patron zaštitnik Bosne također je Sveti Ilija. Sveti Ilija se na poseban način štuje i u Dalmaciji. Znači, to su te naše priče. Ko je taj mitski Ilija? On je bio i povijesna ličnost. Znači, on ima i to mitsko svetačko ime, ali on se sigurno u povijesti pokazuje kao jedna konkretna osoba koja tu nosi jedno sasvim drugo ime. Jer vi znate i sami, kada se monasi monaše, oni mijenjaju ime. Znači, jer ono odražava njegovu dušu. Znači, njegov duhovnik njemu daje prema njegovoj duši. Znači, svi ti sveci koji se pojavljuju, oni u konkretnom životu, svjetovnom životu su bili pod drugim imenima. Ali to ime o kojima mi govorimo, ono što raspadljivo tijelo, korpus, ono što je korupciji sklono, to otpada, preživljava. Duša je vječita, mi se njoj klanjamo, tome bitku, suštastvu, što nas veže sa Bogom. И па вака сега, полека да привршуваме емисијата, меѓутоа пред да завршиме, еве и вака и сега и пред камерата ќе покажам. Вие синоќа ви додели едно признание, односно ве прогласија за почесен граѓанин на Свети Николе. Камерата тоа може да го долови. Верувам дека дел од гледачите прв пат сега ќе го видат ова. Што за вас представува ова повелба и каква доживувате вие повелбата? Pa ja sam se ovdje uvijek osjećao kod kuće i od jučer je to na jedan poseban način i ja u riječi ne mogu dovoljno prenijeti koliko to za mene znači.
To ja prihvaćam kao čast, ali kao obavezu koja mene obavezuje kao čovjeka da ja i u svom budućem radu doprinosim koliko mogu ovome gradu i dobrobiti svih ljudi koji ovdje žive. Ja ovu nagradu, rekao sam, dijelim sa svim svojim kolegama i svim istraživačima koji dijele taj moj zanos i taj moj rad. Dozvolite da neke spomenem: Gorana Dineva, Nikolu Ristevskog, Stevče Donevski, arheolog iz Kumanova Dragan Petruševski, moj također kolega i prijatelj iz Prilepa Igor Petreski i mnogi drugi, Dardan Venecki, Klime iz Ohrida, Tentov. I Aristotel Tentov i tako dalje, neka ne zamjere one koje nisam spomenuo. I to je za mene jedna velika čast, ali ja moram reći ovo. Ja sam dugo radio u svim krajevima bivše Jugoslavije. Onu količinu pozitivne energije koji zrače iz vodećih ljudi vašeg grada ja rijetko sam doživljavao. Mislim da je to jedna velika snaga. Budućnost će pokazati najbolje, ona će nam svima suditi najbolje, ali u tom pogledu ja sam jako optimističan, u to ime i zahvalan. To priznanje meni osobno mnogo znači, ali to je priznanje jednoj ideji i to je priznanje jednoj viziji koji vodi ovaj grad i ja se nadam i sretan sam da ja mogu tome doprinijeti i to ću pokušati i u buduće raditi. Ми останува да ви се заблагодарам за вечерашниот разговор. Се надевам дека во иднина ќе имаме поводи повторно да бидеме овде во студиото и на терен околу Свети Николе. Да ви посакам успешен престој во Свети Николе. Празнувајте го празникот со нас Свети Никола и ви посакувам успех на сите полиња. Dragi prijatelju, hvala još jednom na pozivu. Pozdravljam sve građane Svetog Nikole i svima još jednom želim sretan praznik za mnogo godina. Почитувани гледачи, тоа беше емисијата Отворено. Гостин во емисијата ми беше Домајго Николич од Хрватска, истражувач кој што пласираше една своја собствена теорија дека гробот на Александар Македонски се наоѓа во Свети Николе. Ова нека биде поттик сите да размислувате и да се надеваме дека понатамошните истражувања ќе го достават Свети Николе на еден повисок пиедестал во светската археолошка карта. Благодарам и пријатно.